C live. We are back again. I hope ni grand bafethu mina ngigrand lami igama nguyankhani but izimzima encane King Ken White. First thing first. Congratulations MTU 10K challenge laphana we back to the city 2025 the champion. Indondo iza eKZN siyabonga kakhulu MTU ngokuthi urepresent bese utshengise ukuthi sonke lesikhathi kune hood versus hood ubekujinyelwana yabo futhi why buhlezi uba i-champion ukhuze i-man of the match kuma matches akho yabo ukukhombisa ukuthi from ingakini to a national platform an international platform. Umona phansi ngithiwa ngabe uyi-hater yabo manje akusona isikhathi sokuba-i-hater ke njengamanje. Shout out to uGaba omunye wabafowethu naye kade ehambe no-MTU. Shout out to uBlind Man umuntu owuyena osponsorishe i-trip yabo abafowethu ukuthi bahambe bayorepresenta laphana. Shout out to abafowethu nje ukuthi bayinikele bangenele i-competition bayithembe ukuthi khona sebayekade babe-performa bewina kodwa still bangaya on a national platform bafike benze the same thing. Salute kakhulu bafethu. Siyabonga Blind Man kakhulu lapho ngokuthi uthathe khona uphinde futhi uphoste la ophoste khona kwenzeke lento eyenzakalile. Yabo ukuthi ibusiso zakho manje zenzeni. Why say live namhlanje sifuna ukuthi nje sitshengise ukuthi phela sabantu abahamba nabantu abawinile yabo. Yeah. KZN. Yeah. Sonke lesikhathi abantu bayazi ukuthi iyona iKZN ebishisa nje. When it comes to hip hop, you wanna be active with social media, ubona abantu abasha, abantu abaperformayo. Yabo sasingadinanye kodwa nje iKZN eqale lento leyo ukuthi ama performances wabone online, quality audio, quality visuals, abantu baperforma yabona ukuthi bagqoke kahle, baclean, i-crowd igcwele endaweni, the reaction ye-crowd i-on point, abantu balalele uma ukuthi i-lyricist eli-rap into ekumele ilalelwe. Yabo sasinga-hater phela bafethu ngoba naku phela iKZN vele inomlando wokuthi iShaka Zulu kade wasiphatha ngento yakhe yabo. Kodwa ke bafethu why say live futhi ufuna ukuthi sixoxe ngale ndaba. Club Create last weekend bekumhla ka4 October. I had a battle. Ihambe njani battle yami? Angidinga ucatshangwa le nto leyo. Ngenza into bekumele ngiyenze. Yona into engingayisho leyo ukuze ngingaroni mhlambe ama expectations zakho ngoba iyeza full clip i-block bazoyidedela nje soon. Ibishuthwa ngibonile ikhamera enkulu laphayana ngibonile abantu beshutha abukhona ama visuals amancane sengeke ngawabona ephuma ku social media. So a good battle. It was a good battle. Uchuku angimniki round laphana ngingasho nje ukuthi yena umuntu ocreative wenza into ade ngiyilindele but mina ngiyenze into ade ngifuna ukuyenza. Uzosibonela wena. Vele ke ibattle maye ukuthi mhlambe isuke ibe mnandi yaba classical mawuyibuka isuke iyananga preference ukuthi wena uthande kuphi yabo. Yeah. But ke mina ngithandile into engiyenzile yonke engayisho leyo. Ngathi nje expect ngoba mina ngihappy ngento engiyenzile yabo unlike the previous one yabo but this one ngithandile into engiyenzile. Yeah uzozwa mhlawumbe futhi khona nama explanations about the previous one ukuthi kwenzakalani yabo angazi kodwa ke uzozwa. Club Create bafethu why bafethu ningekho professional kangaka bafethu awunini niperformayo i-platform ngifike kuqala lapha emini kusaxhunywa yonke izinto ngatesta i-mic ngatesta yonke into ngihamba lapha phezulu ngihamba ne-mic lapha eBedsense yimina betest i-sound no DJ la kade befikile bexhuma i-sound everything was clean. Yonke into bikhala proper ngoba ngakhathi ngikhuluma bese kudlala ingoma everything be proper ama mic o2 ngatested kohamba wathenga ama battery amasha yonke into ngayitest be on. Angazi kwenzakaleni kunina abafethu sen performer noma mhlawumbe uDJ lo ofikile naye osekade sekuperforma ama artists mhlawumbe ufike wathi into ezinye izinto lapha kodwa abafethu ngithi nje anginyale abafethu ukuthi iprofessionalism when it comes to ukuba
sendaweni le nama-fans abantu abasilandelayo abangayithina yabo, la bakhokhe imali yabo bahamba bayoyisebenza ama-9 to 5 abo mase bethi bazoyijabulisa ngokuthi bayosaphotha la abantu aba-professional ngokuthi benza into abayenzayo. Mebefika la bantu abekho professional baphuza phambi kwethu la bantu salindele ukuthi bazongena estage mase bengenile estage we can tell ukuthi ingenxa ade phuza lo muntu. But-ke it's fine mafethu ngoba ke sinama-brand angafani. I'm not gonna lawula anyone, I'm just gonna say into engiyibonile mina ngayibona ukuthi ayisebenzi for umuntu ongathi ukhokhile. Mewukuthi silindele ukuthi abantu baqhubeke bakhokhe, cela sama-artist senze kahle ngoba already abantu esasikhala ngokuthi abekho kwi-culture yale into esiyenzayo. They are showing abantu ukuthi they can invest, they can do ama-shows abukeka eyilento thina esiyifisayo. But thina manje kumele sibe abantu-ke manje abatshengisayo ukuthi we belong here yabo. MTU urepresente kamnandi ukutshengisa ukuthi lento ade yenziwa ibi-builder up to what, ukuthi kube khona ama-stars azophuma azotshengisa ukuvushwa yabo. So now asivushe na ukuthi khona sila abantu mebephuma outside besifice la abasifice si-industry thina ngokuthi manje siyibona sama-brand asifani noma sesiyihlalele emakhaya siyatshengisa ukuthi kunabantu abeze ngokuzojabulela thina yabo. Isona nje isixwayiso sami leso ekutheni abantu abakhokhile bafila kanjani ngathi indlela esiyirepresenta ngayo yabo. Otherwise uzawe lapha noMaziri sinqawu representa ukhiphe i-BIS 3 ukhiphe unyanyavu lamabhazi. Hamba wacheke lapha, mina ngibone enye i-visualizer lapha uzakwe ishale impahla leya ngasho ngathi on uzawe nje i-delivery yakhe i-pen game yakhe ihlezi on point and ihlezi kuyinto good for indlebe ukuthi ungala uyi-repeat yabo. That's why kulula ukuthi abanye online mawukuthi buwade ungaba-understandanga ubathole later suyi-enjoyela ingoma because uyi-rapha kamnandi ishandisi yakhe yabo. So hamba uyi-check out laphana kwi-YouTube yakhe uMaziri Uzawe SA. Otherwise ngiyazi ukuthi mhlawumbe mawukuthi uyangifollowa la ku-Facebook or ku-YouTube or wherever ukuwabona after umhla ka-4 ngikhuluma ngendaba yokuthi kunama-opportunities for i-battle rap ezayo. Ngase ngingayiqedi indaba mhlawumbe usuyayibuza ukuthi why ngayiqedanga indaba, ingoba ngifuna ukuthi wakhathi ulandela ukuthi ngizophosta enye ivideo mase uyabona ngikwenzela umzekelo ngezinto engizenzayo. So izinto engiyiphostayo engiyishoyo izinto ehambisana nama-actions asatisfy labantu laba esithi siyabakhokhela. Abantu they want excitement yabo. Ngiyababona abantu abanjengoma-news abayitshena ukuthi mhlawumbe everything these days is about content, yabo. Thina siphuma kule marketing where abantu kumele bayifile ishow like babe excited ngalento kumele bayikhokhele ukuze mase befika bafike futhi ishow iphile up story ukuthi yabo isuka from this because vele yonke into is confirmed ukuthi izokwenzeka. Now why are we sitting asking ama-questions ukuthi isazokwenzeka lena? Like abantu asibanike lento ukuthi lento izokwenzeka kakhulu and izoba ngaphezulu lento ade ngi-expect because la manje they keep on going, they keep on showing ukuthi kumele sibe interested kulento abayenzayo yabo. So nathi ama-artist mesifake kuma-line up ngazi ukuthi singayiconsider izinto ey'kanjalo yabo, ukuthi njengoba ngikhokheliwe mina imali ezoza kumina yakheke kanjani, like ngiziqhathulule from yonke into ukuthi mhlawumbe nama-sponsor like mina as a brand mekuthiwa manje ngenza i-event yami yini ezokwenza abantu bafuna ukukhokha. Ma ngithi ngi-charge mhlawumbe for example ngithi ngi-charge 1000, ngiyababona yini mhlawumbe abantu abawu-11
abazokhokha u-R100 befika, then mhlawumbe lo 1000 ubhilonga kumina ngoba la bantu bakhokhe ngoba beze kumina, then mhlawumbe lo R100 osalayo owalo muntu o-organizile just ukuthi naye athole i-profit ngokuthi uqashwe mina. Like ngiyayicabanga into ekanjalo mina, noma ngicabanga ukuthi mina ngi-star esideserve everything e-right. I think sama-artist funa sicabanga ngaleyo ndlela, and iyona into eyenza ukuthi ngibe umuntu okhuluma ngale ndlela, okhipha lama-video, osho lento ayishoyo, oxwayisa ngokuthi lama-opportunities azayo azolasta if sideliver in. Yabo, because iquality yalento esenzayo ilele ekutheni sibe disciplined. Makuyisikhathi sokuthi senza lento esenzayo siyenze on a highest level, because abantu basibuka ngale ndlela basibuka ngayo ngoba bazi umsebenzi esiwenzayo, iquality yawo. So mesingayi-maintaina even si-live, ngiyacabanga ukuthi how much lento ingakhula ngakhona. Yabo, because I think inciphiswa ama-disappointment ukuthi abantu mase befika ababe besathola lento le kade beyitshena ukuthi iyona noma kade beyifila kade besezwa umsebenzi. So yeah, iqiniso ayazi ama-opportunities e-battle rap where ama-stars azo-creator from ukuthi write your lyrics for this opponent, mdise, woze ureheza, ufika sishuthe, ureheze iziphume lento kuwena yokuthi you wanna impress abantu abazobe bekhona, abantu abazobe beshutha, umuntu ozobe hostile. Ugcine sunawo lento yokuthi thina siyithina as ama-creators, yabo, you belong kubona bonke labantu abayi-production, now i-part of i-production. Yabo, naba abantu lapha abakhokhile esibenzela lento le. So mawucabanga ngaleyo ndlela leyo uzogcina sokwazi ukuthi urealize ukuthi why la bantu bakubona as a stars, because abanayo lento wena onayo. La bantu asebenza nabo bayilento eyiyona ndlela yabo, njengokuthi omunye uphethe ikhamera, omunye uphethe ilokhuza istudio, omunye uwenza ishow, wena uyilo rapper. Like yonke le production iya kubantu abazokhokha. Yabo, so nawe sithatha serious njengawo wonke umuntu owenza ukuthi gcine kuphuma into njengeband. Kuba khona umuntu oculayo, nakhona kube khona i-leading singer, kube khona ababhekhayo, mase kuba khona oshaya i-drum, kube khona kanjalo mase kuphuma ingoma. Yabo, that's why even nakuma-writer ngoma isuke ibuka ngaleyo ndlela leyo ukuthi it's a band. Yabo, so asibuye ngaleyo ndlela, that's where abantu bezosithatha serious, basi-endorse abantu, ba-collaborate nathi ey'ntweni kade bengayitsheni ukuthi lento ingahlangana ne-rap. Yabo, uzibone mhlawumbe usuhlangana nekhampani eyenza iy'moto, then iseku-endorsement deal, usune-partnership naleyo business, or mhlawumbe i-clothing, ya into ejwayelekile i-clothing nje, kuningi. Ngoba abantu ababona i-traffic benamabhizinisi abo bafisa ukuthi bayimanipulate leyo traffic le ibasebenzele nabo ndlela thizeni, nawe ibingakusebenzela eyabo i-traffic or imali abazoyi-investa ngaleso sikhathi labo besebenza nawe as a brand e-influential esebenza ngabantu. Abantu ba-interested ey'ntweni ey'ningi ngaphandle kwalento oyenzayo, so ungaba-introducer ey'ntweni ey'ningi after sebekwazi wena as umuntu owenza something abayithandayo. That's where the business is at kulento esiyenzayo. Yabo, just because ngidayisa iskipha cha ukuthi nawe udayisa iskipha, wena ungadayisa enye into edliwayo. Yabo, kodwa abantu abazoyithandela ukuthi bathanda wena. Yabo, iyona into ade ngisho leyo, kodwa wena ama-opportunities ayeza. Loko masizoku-aplya kuzosiza ukuthi mayifika lama-opportunities sibe abantu aba-ready for ama-opportunities. Yabo, sibe ama-stars, singarepheli uku-impress abantu esisebenza nawo, ngoba abantu esisebenza nabo sizokwenza imali nabo, and le mali esizoyenza iyona le ekhokhela every individual. Nami yami imali iqhamuka lapho-ke, sho ukuthi mawukuthi ngiyakhokhela uma ngisebenza. Then lento esiyenzayo isiyi-industry, isiwumsebenzi kahle kahle, because you know every time makwenziwa into eyisipani u-involved ngathini, une-value oyi-edayo. You know for a fact ukuthi ngoba wena ukhona
mawukuthi kudingakala abantu kunabantu abazofika ngoba wena ukhona, mawukuthi kudingakala into ekumele ibanjwe ngoba nawo nalawo mandla ukuthi uyiba, like there's a value ofika nayo for showcase. So leyo nto iba ikubhoostela ne-confidence yakho ukuthi wazi i-value yakho, wazi ukuthi uyi-brand, wazi ukuthi wena ungayisebenza, yabo. Yeah, so if you are interested ekubeni i-battle rapper, you are interested ekutheni ubuye ukuthi what i-battle rapper kodwa wangabona lento le inendlela yaphambili, indlela yaphambili iyona le. And abantu abazofika ne-footage e-grand yibo lengikhuluma ngabo, abantu abazofika ne-branding ne-marketing e-grand yibo labo engikhuluma ngabo, abantu abazofika ne-production e-right for i-battle rap ukuthi iye on a level where ingasponsorisheka on a mainstream level. This is the time. Wena nje be ready, keep following ama-handles owabona escreenini, press subscribe and stay updated ngezinto ezizokwenzakala in the near future. Because ku-music into esiyibonile yenzakalile, into esaqhubeka yenzakala manje, yabo. Sonke siya-influence-ana ngokuthi sikwazi ukuthi simbuleleke ukuthi lento esiyenzayo ingaba broad kangakanani. Kuwona wonke amacala-ke lento abasha ama-beats, ayeza ama-event okubuyisa leya nto. At the same time urealize ukuthi yazi everyone uyakuthanda ukulalela ama-beats, yabo, especially ama-beats angakhelwanga ukuthi areshelwe noma aculelwe, akhele ukuthi alalele, aba more creative. I don't think you understand, but mase kwenzeka I think uzobona ukuthi lento engisho into ephilayo kahle kahle, yabo. Ama-beats battles, they are very very interesting, they are very very interesting. I'm sure lapha kwi-Back to the City abantu bebe-enjoya ukuqhudelana ko-beatmaker, into very 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 interesting. Nami into engayikhokhela ukuthi ngiyobuka o-beatmaker beqhudelana. So YC Live sengikhulume kakhulu, ngakhuluma kwaze komamathe. Nanka amathikithi, sizobe sike Claremont, amathikithi lawa sise Claremont mhla ka-1 November, KZN versus Free State, Durban versus Bloemfontein. Kuzobe kunqunywana laphana ibhadi. Awufuni ukuthi uphuthelwe le mpahla-ke le, awufuni ukuthi kuphuthelwe. Ngizobe ngibhekene no-Elfez, uProsper uzobe ebhekene no-YSO, uChuliyeza uzobe ebhekene no-Black Diesel, uMshobodeli uzobe ebhekene noSamza. Mase kuzothi uNgqwele uzobe ebhekene no-General West. Kuzobe zikhipha kakhulu ama-battles awu-5 kusukela emini kuze kube intambama. You don't wanna miss that. 100 rand each ticket for ukuthi ungene, unlimited. So ungasitholi ispace ngenxa yokuthi si-limited ispace for abantu abazoba controllable for into esiyenzayo, umsindo, ukuyiphatha nayo yonke leyo nto leyo. Mase sithi mhla ka-6 December, sengithi Chuku, sidlulile Chuku manje, sasimnqomile uChuku. Uzoyibonela nawe ukuthi ngiqamba amanga noma cha. Linde footage. Mhla ka-6 December, Hlupha Zafe versus Young Cannibal. Sise Red Room lapho kuzobe ku-60 rand ithikithi. Mani couple ningafika nikhokho 80 rand ithikithi. Labantu abayi-couple azobe ehlukene kabili amathikithi. Mase ukuthi mawufika emnyango kuwukuthi awukwazanga uthola ithikithi, la kuzobe seku-100 rand ke khona emnyango. Ufike uthole iphuzo ngaphakathi, indawo eclean kamnandi, fresh, nuka kamnandi, accommodative. Uyakwazi ukwenza into ofuna ukuyenza, abafuna ukuthi babheme, abafuna ukuthi baphuze, cela nje ukuthi bafethe behave manize la kuzobe kubhedlishwa khona ngenxa yokuthi kudingekala ukuthi kulalelwe, kudingakala ukuthi kulalelwe kakhulu uma kubhedlishwa than ukuthi ku-react, yabo. Ezinye izinto vele usuke uzozibamba masubuka kwikhamera, but mazongazwakali sizoyibamba kanjani? Gcina umuntu ephinda ama-lines okwenza ukuthi ibhedle ingabe mnandi ngenxa yokuthi ayiflowi throughout, yabo. Siyabonga bafowethu.
press subscribe, follow at Young Kelly, yonke into ibhaliwe la escreenini. Uma uthanda ukuthi ungidonethele unginike into encane lapho, ngisho ngafaka ngisho 2 rand, nayi inamba la escreen ku Capitec wami. Bye, kusazohleka.